ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudilla lahu ve men yudlil fela hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حرمة الجماعة. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarınızın ömürlerinizi uzak, dinlerinizi sağ olsun. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarınızın can üyalarınızga tinchlik, amanlık, qut, bereket versin. Ağrılarga Allah subhanahu wa ta'ala şifa kamil ata etsin. Perzentsizge Allah perzent versin. Qarzı barlardan qarzından qutuluda Allah jengil qilsin. Bugungi cuma namazında kılıngan bütün barcha dualarda Allah kabul kılsın. Elhamdülillah. Allah'a esepsiz şükürler olsun. Biz osunday ülken uluq derecege jettik. Bu siz beni bizge bergen Allah'tan ülken bir baktı. Biz bunu egerde jaxşılap mıqta ustab bunu qadrlesek Allah subhanahu wa ta'ala budan da keng qilib beradi bizga. İnşallah mulav hozir meşitlerge siymay oturmiz go'y. Allah subhanahu wa ta'alaga ishtengimiz budan da o'ta ulkan meşitlerni ochqizib bärimiz yemin erken o'tiratan zamanlarda bo'lib qoladi inşallah. Biz ko'p duo qilaylik, onu qabul qiluvchi Allah. Onun beruvchisi Allah. Bir qariya kishi meşitga kelib qolsa, qarasa bir 10-11 yashar bola chilab namoz o'qib turdi dedi. Ey, mana bolaning sonchalik ne kunasi bor ekan, sonchalik chilab namoz o'qiydi. Bilasizlarmi, namoz o'quvda o'zi qiyin bu. Namazda shinimen xushu, huzumen turib o'quv o'ta qiyin narsa. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda va aqimus solata inna solata tanha anil fahshay wal munkar deydi. Namozni turg'izimlar, namoz bütün buzuq lash shumishlardan qaytaradi deydi. Biroq nega biz qaytmaymiz? Qarangizda sebebi sol jurekte xushu, huzudun boluvi, qorqu, armandau жоқ болғанның арқасынан біздің өзімізге де, семьямызға да бұл әсер етпейді. Жаңағы 10-11 жасар бала жылап намаз оқып тұр дейді, жылап. Ананың жылап намаз оққан көр бұл кісі де жылап тұрады. Ана өте басқаша оқиды намазды. Оқып болғаннан кейін балам кімнің баласың деп сұрайды. Sonda жаңағы жас бала басын изеп тұрып, менің әке-шешем жоқ, мен жетіммін дейді. Кісінің жүрегі дір ете қалады да, онда маған бала болмайсың ба дейді. Маған бала болсай, мен сен бала қылайын десе, жаңағы 11 жасар бала, менің қарным ашша ауқат бере аласыз ба? Ой, берем ауқат. Қалаған ауқатыңды берем, қалаған ауқатыңды ішкізіп жегізем, не ішем, не жем демейсің. Мен шөлдеген уақытта маған су бере аласыз ба? Әй, не дегенім ол? Қалаған ішімдігіңді сұрасаң әперемін. Мен киімім жоқ десем, маған киім бере аласыз ба? Иә, әй, онда тұрған не бар?
Men ölsem meni kömelaspa deydi. Onday narsani aytpasa, "Jo'q, men ölsem kömelaspa" deydi. Ya. Men ölgenden keyin meni qaytadan tiriltira olaspa deydi. Ay senda ne aytib ketdingiz? Ol Allohdan boshqa hech kimning qo'lidan kelmaydi. Ya. Men qarnim olsa Allah meni to'ydiradi. Şöl desem suv sindiradi. Kiyimim yo'q bo'lsa kiyim beradi. Ömrüm bitse o'ldiradi. Ertaga qiyomatda meni qaytadan tiriltadi. Meni o'z joyimga qo'yingiz. Rabbima qulchilik qilayin deydi. Sondayoq siz bilan bizga bütün mümkünçiligimizin barlığın jaratib bergen Allah. İşkizib atqanda, jegizib atqanda, jürgizib atqanda, turg'izib atqanda chalg'is Allah. Allah'tan başqa hech kim emas. Ol Allah subhanahu wa taala biz o'ylamagan, biz ali qayaldamagan narsalarning barlığın Allah subhanahu wa taala kun dese, bol dese fayakun bo'ladi. Kun fayakun bo'ladi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'aladan biz ne so'rayotgan bo'lsak, ol berin beradi. Estağfurullah billah. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Bütün baylık bul Allah'taki. Ol Allah baylıkta qalaganga beradi, qalagından alıp qo'yadi. Qarаңыз, bu baylıkta Allah subhanahu qalaganga beradi, qalagından alıp qo'yadi. Ana baylar yesirib qalmasin. Ana peshinesi patologga taqalib qolmasin isharalar. Men boy ekan, men aqlli ekanman deb. Allah subhanahu taala birovga bir baylıqni beradigan bo'lsa, onu o'ta bir yaxshi ko'rganidan emas, balkim sinov uchun bayliq beradi. Bir odamni kediy qilsa, onu bir yomon ko'rganidan emas, balkim onu da sinov uchun kediy qiladi. Allah subhanahu taala qalaganga dunyoni beradi, qalagani dunyoni oladi. Qalaganin aziz qiladi, qalaganin xor qiladi. Barliq narsaga Allah qodir. Endi biz mana din salasında жүрgenimizden keyin biz bu narsani ko'p baqlaymiz, qarab o'tiramiz. Alhamdulillah. Bizning Qozog'istonga Allah subhanahu va taolo o'ta ulkan o'z rahmetini jag'dirdi. Chastardan 99% alhamdulillah namozda. Meylida juma boy bo'lsa da meyli. Ol yuragida bir iymoni bo'lgandan keyin jumaga kelib bo'lmasa mana ifloslarga o'xshab Cuma ne eken bilmey жүргендер de var ғой. Cuma ne eken bilmeydi bir şeyler. Hristiyanların esine çıkmaydı, Еврейлердің esine çıkmaydı. Al biz Müslümanın balası degen kança adamlar bemalal Cuma'ga barmaysın mı dese, ha? Bugün Cuma mı deytinler var. Bugün Cuma mı deytin adamlar var. Cuma'nı bilip durup da Cuma'ga çıkmaydılar var. Meşet altında bolup durup azan ayqaylap şıngırıp jatatınlar var. Biroq oğan bir labbay deyten adam çok. Ondaylar da öte köp. Sol üçün Muhammed Gazali rahimahullah aytadi: "Ey menin Müslüman bavurlarım, ey menin tuğusqanlarım, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetleri senderge ne boldu? Buna Hristiyanlar taң atqandan şirkevge baradı da kun batqanға şen ibadat qılады. Қазір мысалы 8:30-da taң atады, yani kun шығады. Kun шыққаннан бастады da kешке міне 6:30-da kun батады. Неше сағат ол сол жерде ibadat qılады. Еврейлер ise kun шықпастан кетеді. O түннің ортасында қайтады. Ey menin Müslüman bavurlarım, ey tuğusqanlarım, ey sender bir saatlik cumaga barsanlar, ne boldu senderge? Sonçalık dünyanın kulu bolup kettiңдер deydi. Alhamdulillah
Mana jumada meshitlerge adamlar sıymaydı. Elhamdülillah. Bu öte ülken siz beni bizge bergen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ülken baktı. Osa bir aydın içinde bilesizler internet işinde neşe türlü jirginişte çağdaylar oldu. Kızlarımız balasını tuğup tuvaletke tastagan, musorga tastagan, ahırı maşinada tuğan balanı maşinenin terezesine laktırıcı bergen. İnternet degende bütün dünya görüyordu. Eğitim jaman desen namus tanıtın Kazakpız. Eğitim jaman desen namus tanıtın Kazakpız. Bana buğan men bermey kaldık. Bu sürede oturgan barşamız osu nersege cevap vermiz. Keşke babalarımız Karataudan köşken sayın bir taylak bos keled, karındastan ayrılgan zaman eken, kara közden mölk jas keled degen babalarımız öz kızlarına öte katты karagan. Kızların anasınday sıylagan. Ökünüşke oraya bolsun, nege osu nerseler bolup atır, nege köbeyip ketip atır bu nerseler. Sebebi soğan, siz benim biz ayıptımız. Ayıptı onlardan izlemeyik. Ayıp siz ben bizde. Karınız. Meşitke bir özümüz kelemiz, bir özümüz ketemiz. Eğer en keminde körşümüz var, tuğan toğuskanımız var, Kuda çekicatımız var. Solarda jaylap alıp kele berетін bolsak, biz o nersege kalmagan bolar edik. Yani bunun en birinci sebebi, en ülken birinci sebebi bu dinsizlik. Keşeki Sovet'in vaktinde da bunday jagdaylar bolgan emes. Mana ağalarımız otur. Keşeki Sovet memleketini көрген. Hakikaten dindarlarda öldürgen, kırgan, kitapları jakkan bir halk bunday bozgunçulukka düşken emes edi. Nege hazır ajrasuu köp. Ajrasuudun özü köp. Ne bolup bara жатыр adamlar? Adamlarga ne boldu? Özünün balaсын aparıp kokuşka tastagan. Mına Европа sonda bir damıp ketken bilesizler. Европанын damıp ketүүнүн birden bir sebebi galımlar aytады, bular osындай жетимдерге öte katты karaydı. Tepden bizden былтыр gördüңүздөр, былтыр 2 жылдан beri aperdi bizden Kazakistan'dagi mögödek baldарды alıp olar adam kıladı da şu jaka aparıp, eline aparıp adam kıladı da. Şu жерге aparıp doktoruna karatadı, kiyimini karatadı, жүрgüzerdi, turguzat. Bizde eğer az gana bir mögödekteki bilinip kalmışsa onu baldar koloniyasına aparıp tastaydı. Dinsizlikten siz benim bizde alıp çıkartın derse ağayınlar çalgız gana dinle başka alıp çıkamaydı. Hiçbir nerse. Lev Tolstoy aytkanday, men adamlardan açlığından korkmayın, toktığından korkam deydi. Bunu toktığından istep atır. Arsızlığından istep atır. Allah subhanahu wa ta'ala köp dua kılayır. Bunday arsızlık, bunday uyatsızlık Allah bizden kötersin. Biz hiç kaysimiz bilmeyimiz. Bizden basımızda ne var, takdirimizde ne var eken bilmeyimiz. Mümkün bizden kızlarımız sonda okumaydı mı? Oylanayık. Mümkün balamız sütüp zina kıp koymaydı mı? Oylanayık. Bunun aldını aluu için siz benim biz dinimizi jakslap düşünmemiz gerek. Gözümüzde açmamız gerek. Bayağıda men bir texnikumның direktörü bolgan bir ayelдің uyuna bardım, şakırttı, bardım, oturdumuz.
Жанында bir balası var eken, 2 kızı var. Gene bir jigitmen üçümüz oturduk. Sonda жаңағы әйелдің үйінде вағыз айтып отырмыз. Вағыз айтып отырып, яғни ата-ана болудан алдын дайындалу керек. Yani misal birinchi aka өзіне жар таңдауда өте сақ болу керек. Әрдайым дұғада болу керек. Аллахым, маған сонда бір жар берген, ерте маған бір ақыл есі бүтін. Зейіні бар, ар намысты балдарды дүниеге келтіретін маған жар берді. Сұрап, үйленетін уақытта әкесін көріп, шешесін көріп, оның дініне қарап, негізі үйлену керек. Қазақта бекар айтпайды, қатын алма қайын ал, жақсы көрген жек жаттың атын алма тайын алды. Әшейін үйлене бер деп атқан жоқ. Шариатта да әшейін үйлене бер демейді. Бәлкім қарау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қызды 4 нәрсеге қарап алады деді. Соның біріншісі байлығы, тегі, сұлулығы, тақуалығы. Мен сендерге өсиет қылам, тақуалығын деді. Қарай, енді бұл тақуа қыз әрі сұлу да болуы мүмкін, әрі бай да болуы мүмкін, әрі текті да болуы мүмкін. Енді осы алғаннан кейін ол туылатын балаға мән беру керек. Яғни ғұсылмен қосылу керек. Ғұсылмен қосылу керек, тахаратпен қосылу керек. Сол балдар дұрыс шығу үшін тахарат керек бірінші. Қарың, біз мына Европаның хайуандарына ұқсаған мәміле істемейміз. Яғни ол сенің әйелің. Ол сенің ертең келешектегі перзенттеріңнің анасы. Омен тіптен жыныстық қатынаста да, яғни бұл жыныстық қатынастың өзі ибадат деп тұрып, бұған тазаланып, қосылатын болса, және де дұғалар қылатын болса, иншалла о туылған бала бөлек болады. Ол бала бөлек болады. Қарың, сіз мен біз бәріміз білеміз, İmam Azam Abu Hanifa rahimahulloh'тың дүниеге келуі, қандай Аллахтан қорққан адам, және де қандай Аллахтан қорққан әйелден İmam Azam дүниеге келді. Бұл кісіге Харун Рашидтің дәуірінде İmam Azam деп атақ берген. Мына қазір біздегі жартыбастар өздерінше менсінбей жүр ғой. Діннен қайда алыс. Ал ол уақытта ислам халифалығы болып тұрған уақытта. Харун Рашидтің уақытында ол кісіге 6 жасында İmam Azam деген атақ берілген. Ол кісінің өте бір зейінді екендігіне, өте бір білімді екендігіне ұлық имам деп атақ қойған. Оны сіз мен қойған емеспін. Немесе оны Иран, немесе Ауғанстан қойған емес оны. Оны бүтін ислам халифалығы қойған олады. Сонда сүйінші сұрап шешесіне келгенде, ей Үмміл Хай, сүйінші бір сенің балаң İmam Azam деген атаққа ие болды дегенде, әттең әкесі ана алман тістемегенде 5 жасында болар еді деді. Ана да өзінің таза екендігін, баланың қандай боларын ана білгенді. Ақиқаттан біздің Қонанбай атамызда шешесі дәретсіз емізбегенден ол қандай болды? Бүтін Семейге медресені таратқан Қонанбай болған. Қонанбайдан қандай пәк бала туылды? Бұл Абай туылды. Бізде неге кітап оқитын бала туылмайды? Мен ғалым деп отқан жоқпын, оқитын бала туылмай жатыр ғой. Кітап түгірсе ұйықтап қалады. Сол үшін сізбен біз бүгін Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның біраз хадистеріне мән берейікші. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан бұны Табарани Муъджам аль-Кабир кітабында риуаят қылған. أتحب أن تلن قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمكم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. Осындай мені баланы тастап кету, ажырасу неден келіп шығады? Жүректің ластығынан келіп шығады. Жүректің ластығынан шығады.
Bekerden beker ажырасу. Bekerden қазір бізде не бір еркектер пайда болған, сразу 3 талақ қоя береді. Ертең иншалла Аллахтың алдына барғанда осыған жауап бересің. Бұл оңай емес. Сен біреудің қызын алдың ба? Ол аманат саған. Сені көзің байлап қойған жоқ. Сені дуалап қойған жоқ. Сен осыған жауап бересің. Жақын күнде жауап бересің бірақ. Осы нәрсенің негізі жүректің өлігінен болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деді? Адамзаттың денесінде бір белек ет бар деді. Егер сол ет түзелетін болса, адамзаттың барлығы жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деп қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сіз жүрегіңіздің жұмсақ, мейірімді болуын, және де қажетіңіздің өтелуін қалайсыз ба дейді. Онда болса, ең бірінші жетімге мейірбандылық қылың. Біз қалай жетімге мейірбаншылық қыламыз? Өзіміз жетімдерді көшеге лақтырып атқан болсақ. Ойланайық. Біз өзіміз жетімдерді көшеге сүзіріп тастайтын болсақ, біз қайтып жетімдерге мейірбаншылық қыламыз. Қалай біздің жүректеріміз жебейді? Қалай біздің дұғаларымыз қабыл болады? Егер бір жетім сенің ақыңда тұрып жылайтын болса, намазың намаз болмай қалады. Себебі бір жетім жылайтын болса, арш titrейді деді. Қараң. Ал сенің жүрегің жұмсақ болуды қалайтын болсаң, сен ең бірінші жетімге мейірбаншылық қыл. Оның басына сипалағын, және де оған өзіңнің ауқатыңнан берген, сонда жүрегің жұмсайды, бүтін қажетің өтеледі. Бүтін қажетің өтеледі. Мұхаммаджан Хиндистани деген үлкен ғалым өткен бізде. Сізді білейін. Бұл кісі өте үлкен ғалым болған, кешегі Советтің уақытында да тым бастан мыңдаған қариларды шығарған. Бұл кісіні әкесі ана молдаға апарады, болмайды. Мына молдаға апарады. Бала зейінсізді. Бұл зейінде бір Аллахтың берген қабілеті бар. Кейбір балаларда зейін болмайды. Оқуға махаббаты бар, күнімен түнімен жылап оқиды, бірақ миына кірмейді де. Бірақ осы нәрсенде шешетін жолы бар екен де. Bir күні bir ұстаздың алдына апаратта әкесі, балам дейді, мен сенен шаршадым дейді. Бала, мен сенен шаршадым дейді. Бірақ дейді, үйге молда болмай, қари болмай, үйге келмей қой балам дейді. Мен ондай баладан кештім дейді. Қараңда, мен ондай баладан кештім дейді. Маған керек демесін дейді. Қараңсаңшы, әкенің балаға болған қоятын талабын қараңда. Апармаған жері қалмайды ғой. Содан бұл кісі айтады, әр күні дейді, әр күні бір ғана лепешкеге алатындай. Яғни мысалы 30 күн болса, 30 күнге бөліп қойғанда ақшаны беріп кеткен. Сонда бір-ақ лепешке жеймін дейді. Ауқат та жоқ, шай да жоқ дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Бір-ақ лепешке дейді. Оны да бір көршіміз науайшылық қылып нан жабады, содан аламын дейді. Содан бір күні шықсам дейді, ана қыз бір діріліп, күздің күні дейді, тау. Күздің күні суық, жылап тұр дейді. Келмей қарындасым, не болды? Мен өзім жетім едім. Мына кісілерге нан сатылған, яғни жабылған нанды таратып, сатып, осыдан бір азырақ айлық алып тұратын едім. Бұл кісілердің үйінде едім. Бірақ мен карманға салынған ақшаны суға түсіріп алдым. Енді бұлар мені қуып жібереді. Мен қаяқта жасаймын. Менде әке де жоқ, шеше де жылайды. Сонда Мұхаммаджан
Ne karındasın deydi. Men sağan bir şart koyam deydi. Soğan könsen meyil deydi. Kız korkup ketedi. Ne ol şart? Hazır inşallah men tavap basam deydi. Senden 4 nerse jayında sorayım deydi. Sen de soraysın da bırak amin deysin deydi. Çarak deydi. Söйтіп шалбарды түреді de таудың суын білесіздер ғой, қасқа суға кім барған біледі оны, қасқа судың суы қандай екен де. Ана тау түскен уақытында дейді, миыма шейін дейді қайнап кетті дейді ғой. Бірақ Аллахтан сұрап, Аллахым осы бір жетім қызы жылатпашы деп суда іздеп жүріп, яғни тыйым болған ғой бәрі кармандағы. Қараңда ағып кетпеген бір рет түскенде жаңағын тауып алады ғой. Тауып алып тұрып айтады. Менің енді 4 шартым бар дейді. Sen haqiqiy жетім болсаң дейді. Senin duan elbette kabul болады дейді. Men öte zeynsizмін дейді. Zeynim өткір болып, өз заманында маған тең келмейтін қарилардың бірі болуды Аллах маған нәсіп етсін. Амин деген дейді. Қыз тұрады да, Аллахым, жетімділік ақым. Мына ағамыздың сонда бір қарилар өз заманындағы ең өткір қарилардан болады Аллахым нәсіп еткен. Амин дейді. Екінші, мен үлкен бір ғалым болайын дейді. Ең үлкен ғалым, өз заманындағы ең үлкен ғалымдардың бірі болайын. Сенің жетімдік ақыңмен сұраймын. Амин деген дейді. Қыз және Аллахым, жетімдік ақым. Мына ағамыз өз заманның ең үлкен, ең мықты ғалымдардан болады нәсіп еткен. Амин дейді. Үшінші, өте бай болайын дейді. Öte bay bolayın dedi. Köp müşter, medreseler salıdı. Allah mağan nasip etsin. Kız cenneti dedi. 4. tilegim, basıma kanday da bir is düşetim bolsa, süyüşüm, türüyüşüm Allah bolsun dedi. Amin dedi. Dua kıladı. Sonda bir vakitler keledi. 5-6 yılın içinde әрі qari болады, әрі ғалым болады бұл кісі. Sonda bu kişiye aytadi, endi sağan Orta Aziyada sabak berетін adam қалған жоқ дейді. Indiyada muhaddisler var deydi. Öte güçlü muhaddisler Indiyada deydi. Siz sol Indiyaga bargın deydi. Sol жаңағы жігіт шығып кетіп, 12 жыл Indiyada оқып келеді. Sonda Muhammadcan Hindistani деген үлкен атаққа ие болады бұл кісі. Қараңыз, бір жетімге жұмсақтық қылғандығынан, сол жетімді араға қойып сұрағандығынан Аллах Субхана Тағала оны әрі қари қылған, әрі ғалым қылған. Бұл кісі өте бай болған. Бұл кісі сол 98 жасқа келіп дүниеден өтті. Өте көп сабақ берді. Бұл кісі Ташкентте, Тажикстанда, Қырғызстанда, Түркменстанда өте шәкірттері көп болған. Қараң, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinin özün qarında жүрегіңіз жұмсақ болатын болса, Allah duamızda kabul kıladı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günü Hasan Hüseyin raziyallahu anhu'da moynuna çıkarıp alıp, kuşaklap, süyüp, yerkeletip atırıp, bir bedevi Arap geldi de, ya Resulallah ne istiyor sizler? Ya benim 10 balam var dedi, ben biriyonda süymegemi dedi. Senlerin yüreklerinden Allah meyirde ap koysa ben ne isteyeyim dedi. Balanı yerkeledi o. Balanı yerkeledi o. Betine süyü de bu yürekli yumsaklığına kelip takıladı ekan. İkinci hadisimiz İttaqillaha hayzuma kunta وَعَتْبِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقَ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ. Allah'tan barlık yerde korkun. Barlık yerde Allah'tan korkun. Bizde meşte sonday edemiz sopa, sonday bir terbiyeli, sonday bir takvalı, taksır deyip katıramızda, uyga barganda ağzımız sıval болып кетеді ғой. Қатынның шешесінің 7 қорғанына шейін боқтаймыз ғой. Сол осы мешіттегі көркем мінезділікті ең бірінші үйдегі әйелге істеу керек. Үйдегі бала шағаға істеу керек.
Ағайын туғанға істеу керек. Мешіттен шығамызда не үшін сәжде қылғандығымыз, немесе не үшін қай сүрені оққандығымыз есімізден шығып кетеді де, бірден есіміз ауып кетеді. Сопылардың әулиесі Бахауаддин Нақшбанди мешітте ешақпен кіріп келіпті ғой. Мешітке ешақпен кіріпті, ешақты ана минбарға байлап қойыпты. Әдемілер. Сөйтіп намаз оқи беріп. Кейін адамдан ашу шығып, әулие есіріп кетіпсің ғой сен. Біз бұл жерге намаз оқимыз, сен ешағыңмен кіріпсе, менің ешағым да сенен таза деп айтады дейді. Бәрін қалтаң кәулеші, бәрін қалтаңда Насыбай бар. Насыбаймен келіп намаз оққаннан кейін, аузың лас, өзің сасық болғаннан кейін, сенің дұғаң қабыл болады ма? Менің ешағым хайуан болса да, бұл Насыбай шекпейді деген екен. Әрбір нәрсе бұл неге келіп тақалады? Бұл тазалыққа келіп тақалады ағайындар. Бұл тазалық. Қай жерде болса да Аллахтан қорқың. Ойламаңыз, мен ешкім көрмейді деп ойлап қалмаңыз. Сізді Аллах көріп тұр. Қай жерде болсаңыз да сізді Аллах көріп тұр. Әрбір істеп атқан амалға өте қатты мән берің. Мен не істеп атырмын, не қойып атырмын? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tuqatik ve la tamutunna illa ve antum muslimun. Ey iman keltirgen bendiler. Allah'tan şinimen korkun, şın cürekten korkun. Müslüman bol ölüm, kafir bol ölüm. Müslüman bol ölüm bol en ölken bir baxt. Keşke medresede otursam bir jigit ızbandaydı. Siz ben atam söyleşpekşi edi. Жақсы келіңдер дедім. Сөйтсем, менің әкемнің бір досы бар еді. Ол менің әкемнен үлкен. Менің әкем 24-ші жылғы. Ол кісі 20-ші жылғы ма сондай ол кісі. Жаңа қалтырап дірілдеп кепті. Келім ата отырғызып. Өзі бір естіп, бір естіпейді ол кісі. Зорға сөйлеп атыр. Саған сұрағым бар дейді. Енді Аллах білет қашан өлетінім дейді. Бірақ дейді, намазым өте қиын болып кетті менің намазым дейді. Намазым қиын болып кетті дейді. Есім ауып кетеді дейді. Білмеймін дейді. Не оқып атқан білмеймін. Құлам тұрайым. Неше рәкат оққан білмей қалатырмын мен дейді. Кейін қуғымда ұстамай қалды дейді. Қуғым ұстамай қалды. Сол намазы дәресіз оқып қойдым деп жаман қатты қорқып атырмын. Менің үкімім қалай болады? Яғни дәресіз оққан адам, яғни намазды әдейі дәресіз оққан адам діннен шығып кетеді. Мен ана жаназаларды көп айтамын, қатты айтамын. Бейнамаздар, тахаратың жоқтар, жаназада тұрма. Болмасам тахарат ал. 5 уақыт намаз оқымаған адам тахарат алу білмейді ол. Тахарат деген нәрсені ана дәретханаға құманмен кіріп, шыққанда ғана тахарат деп ойлайды бишаралар. Тахараттың парасы қанша? Оны бір осыған мән беріп оқымаса болмайды. Мына шалды қараңызда қорқып атыр. Неге қорқып атыр? Кафір болып қалды. Мен Аллахтан болған махаббат, Аллахтан болған қорқуды қараңызда. Кейін мен ол кісіге жайлап түсіндіріп бердім. Бір тахаратыңыз сіздің бір намазыңызға жарайды. Бір тахаратыңыз жел шығып тұрса да, сізді мазур дейіледі. Сіз жақсылар намазыңыз оқып болғаннан кейін, сол ішкі іштаныңызды ауыстырып алыңыз. Егер сыртқа өткен болса, сыртында тасыла жіберсеңіз іштен кетпейді. Немесе қазір сіз памперс киіп алыңызда, бір дәретке бір намаз жақ. Оны алып тастайсыз, намазың өшесіз, кейін қайтып киіп ала саласыз. Жаңағы кісі бар ғой, сондай қуанып күліп атыр да, бір дауыс шықты атыр. Оның қуанғаны дірілдегеннен көрініп атыр да, неге? Оның намазың бүтін деп сеніп атыр да. Намазың бүтін емес, неге ыржиясың? Неге 70 жылдығыңды істеп атсың? 60 жылдығыңды істеп нені қатардың? 60-ында зорға пенсияға шықтың. Ішкенің арақ болды, ішкенің сосискен, жегенің сосиска болды. Қарағаның қатын болды. Енді 60 жылдығымды тойлап атырмын деп
Tepten onu diskilemek жазma. Meni yerden Allah'tan aldı ustalanatın tamirinde men olsun. Kaçalmaysın iş şaka. Kaçalmaysın iş şaka. Özünde özün düşürüp koyun. Tepten misal hazır sonda bir olsa kalınlarda adet bolgan akesi öğretilmese böyle video rolik koyadı. Çağ rolikte toylarda aşırı koy. Ölüp ketken akesine mene savatsız, dinsiz perzentleri ana Kudayı tamakta video rolik koyup koydu. Karasan atası jür. Rümköste var. Rümköste var jür atası. Bata beri bata. Karayız, adam bunçalın adam olmam gerek koy. Yani onu abur öküp berip atır. Çünkü bir saat sonun akşasının buğuna bir şeyler olsa dereceye varıp kaldı. Çok belkim şenimen ata-anaga mehriban bolgan bola bu narsani istemeydi. Kay yerde olsa da Allah'tan korunmasın. En birinci sizni dünyaya kelganingizga sebep shu bo'lgan. Ata-onani hurmat qiluvda Allohdan qo'rqingiz. Sizni dunyoga keltirib, sizga adam luqma bergan, sizga o'zining sonda bir eng qimmat tarbiyasi bergan ata-onaning hurmatini o'rnina qo'yuvda Allohdan qo'rqingiz. Bizde aynısı hazır Müslüman jigitlerдің içinde, namazgan jigitlerдің içinde sonday bir kopal, menezi sonda bir teskeri bulgan, tepten ata-anasına tok kılatın adamlar köpeyip gitti. Yok belki biz hürmet kılıda İbrahim Aleyhisselam'dan öğrendik. İbrahim Aleyhisselam'dan akesi azar kafir bulgan. Bırak İbrahim Aleyhisselam kafir bo'lgan akasini sen bulayga deb aytgan yo'q. Balki ey akajon, ey akatayim. Ey abati degan, ey akatayim degan. Ey akajonim degan ma'noni bildiradi. İçmeydin, jemeydin, söylemeydin, ko'rmaydin. Payda da ziyanda berolmaydin. Butlarga qulchilik qilgandan ko'ra mening Robbimga qulchilik qilsam ishni dedi. Sonda akesi aşılanıp jani o sözde kaytarsan men seni sonday jazalayım deb men istighfar qilaman dedi. Bo'ldi. Men istighfar qilaman. Men senin aqlingda Allohdan kechirim so'rayman dedi. Bizning hech qaysimiz akalarimizga sen namoz o'qimaysan, sen kafirsan, sen ananday, sen mananday degan birimizning aqlimiz yo'q. Aka şeşeyden bo'lgan mablede Allah'tan qattiq qo'rquvimiz kerak. Eğer onlar narazı bo'lib qoladimsa, bizning ibodatlarimiz kuyib ketadi. Qozoqda bekorga aytmaydi. Akam jinda bo'lsa baylab baq debdir. Qozoq dindar xalq bo'lgan. Qozoqda din bo'lgan, Qozoqda iymon bo'lgan, Qozoqda o'zining diniy madaniyati bo'lgan. Qachon bir jaman жұмыс істейтін болсаң, оны өшіретін жақсы амал қыл. Bizde түнімен зina қылып алады да, күнімен мақтанып жүреді. Анаған айтады, манаған айтады. Күнімен ішіп алады, түнімен ішеді де, күнімен мақтанады. Жоқ, бәлкім мұсылман адам дұрыс күнә істеп қоямыз. Біліп істейтін күнә бар, білмей істейтін күнә бар. Осы күнәларымызда, яғни bir jaman жұмыс істейтін болсаңыз, оны өшіретін жақсы амал істеңіз. Және де адамдарға өте көркем мінезбенен мәміле қылыңыз. Адамдарға өте көркем мінезбенен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтты, көркем мінезбенен адам деді. Күнімен ораза, түнімен тахаджуд намаз оқитын адамдардың сауабына жетеді деді. Көркем мінезділік пенен. Мұсылман адам әрдайым көркем мінез болу керек. Және де ол өте әділ болу керек. Ол жалғыз Аллахтан қорқу керек. Omar ibn al-Hattab raziyallahu anhu'dan xalifalık dövründe Amr ibn al-As raziyallahu anhu bu kişi Yegipet'in amiri bolgan, yani akimi bolgan. Yegipet'te öte ülken at jarısı boldu. Yani Müslümanların at jarısı boldu. Sol jarısda Amir'in ülken balası böyle öte atka katlı kumar boldu.
At şaup kelip atar edi. "Oh, mening atım kelip atar, mening atım kelip atar" deb aytып atar edi. Tömende oturgan bir Mısırlı turdu da ol seniki emas dedi. Ol mening atım dedi. Mening atım birinchi kelip atar dedi. Ve akening sen bilesizmi men kimning balasımın dedi. Ananın basına kamçını salayıp salız dedi. Hac vaqti keldi. Halifalar hajga bo'ladi. Hajga borgan vaqtida halifalar o'tirib, "Xo'sh, Qozog'istonda necha qilib, O'zbekistonda necha qilib, Turkmanistonda necha qilib, Rossiyada necha qilib, senlarning amirlaring zulmni qilmayotirma" deb turib, podsha har bir xalqdan so'raydi, ya'ni xalifa. Sondan Amir ibn As o'zining bolasini keldi, chidib ana Misrlik Qarabay odamda keldi. Şimdi Amirul Mu'minin Umar ibn Xattab'ın aldına keldiler. Ya Amirul Mu'minin, bana Amir'in balası Oslo dedi. Benim atım birinci keldi dedi. Men bilesizmi kimning balasini dedi. O benim basıma kamçını salıp bastırdı. Sonra Amir ibn As'a qarab turib, "Sen ne istediyorsun?" dedi. "Qani sendagi ko'rkam minezlik" dedi. Sendagi ko'rkam minezlik bo'ladimasa balani o'tgan bo'lar edi. Sen balangni ko'rkam minez bilan tarbiyalamay, ne isteb jursin? Sen o'z balangni tarbiyalanmasang, sen butun xalqni qaytib tarbiyalaysan dedi. Amir ibn As boshini ko'tara olmadi. Kechirimiz xalifa dedi. Javob bo'lmaydi dedi. Balang shahar dedi. Qarang, bir ulkan oblasmas akimi shahar bordilar, ana jigitga urdi dedi. Ana o'zasi qaynab qolgan ekan, sa'da aylanib dedi. Akimning bolasini xalifaning oldida, butun qarshilikqa kelgan odamlarning oldida urgizdi dedi. Qarangda. Şimdi bo'ldimi dedi. Endi dedi Amir urdi dedi. Akimni urdi dedi. Akim kelib o'tirdi. Sonda "Ya Amirul Mu'minin, meni balasi urdi" dedi. "Men balasidan o'shimni oldim" dedi. "Akasining jumusim yo'q" dedi. "Akasini urganingda da" dedi, "sen haq bo'lar eding" dedi. "Sebebi bu aka" dedi, "Mana balani minesiz, qaysar, jiriga qattiq qilib tarbiyalagan mana aka bo'ladi" dedi. Qarang. Ya'ni aka shinimi mehribon bo'ladi bo'lsa, aka ko'rkam minezli bo'ladi bo'lsa, bu balaga o'tadi. Bu yerda ara ko'rkam minezlilik bo'lishi kerak. Ara ne bo'lishi kerak? Adillik bo'lishi kerak. Hukm shiorida da adil bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Mana hozir biz islomga razbor chiqib deb yurgan birovlar bor ekan. İslamga razbor chiqmaydi. Şerimin razbor inşallah arjaqda bo'ladi. Yerdan axin, er bir axin uchun javob beradigan sherimin razbor arjaqda bo'ladi. Onun yerda eğer qattiq so'ylab qo'ygan bo'lib, birovning juridan avutgan bo'lsa, tilingni nashlasin menga. Bu Allohdan asar bu. Qarab. Yani mo'min musulmon adam her daim ko'rkam minezli bo'latan bo'lsa, onun islomi butun bo'ladi. Ayniqsa ag'ayinlar, siz bilan biz hozirgi vaqtda o'z ayollarimizga man berdik. Ayolga ko'rkam minezlilik bilan qaraytin bo'lsak, ayol albatta iymonga kiradi, o'ramonga kiradi. Bizde hozir ko'proq baldarimizning aylayotganligining birdan bir sebebi ayelimizde din yo'q. Ayelimizde din yo'q. Ayelimizde o'raman yo'q. Ayelimiz namoz o'qimaydi. Mana so'ning arkasından bizning baldarimiz dindan uzoqda ketyapti. Ayel qachon yaxshi bo'lsa, Allohdan qo'rqатын bo'lsa, bala ayelga qarab o'sadi. Ol ayelga, mana biz meshitlarga boramiz, ana meshitga boramiz, mana meshitga boramiz, eshitamiz, iymonimiz kuchayadi, jilaymiz, tahoratimiz butun qilamiz, namozimiz butun qilamiz. Al bizning ayellarimizga kim aytadi bunday narsani? Avvalo siz istayingiz kerak. Bir kuni bir joyga tamoqqa chaqirib qolib,
Barsam sen kelinimiz otur, yani ikinci katını koy onun. Ana taza gimnastikalardan kiyimin giyip aldım. Ben aytdım, sen uyalmaysan mı dedim. Sen kanday adamsın dedim. Sen moldanın katında emassin mi? Niye bana kiyimin? Men shaharga kelsam qalat kiyib olmaysizmi desam, siz kimni aytyapsiz molda deb deydi. Men sening boying moldami deb aytaman, sening boying moldami buni? Siz bundan birinchi so'rasangiz, bu namoz o'qiydimi deb so'rasangiz dedi. Men javob berdim. Men ne aytyapman? Men bugun turmushga chiqqanim 3 yil bo'ldi. Buni men namoz o'qiydi, namozxon deb ikkinchi qatim bo'lib kelgan bo'laman. Bu umr bomdodda o'qimaydi dedi qo'y. Tankımın bassan da dedi, bu turmaydı dedi. Tankımın basmasamış mı? Turmaydı dedi qo'y. Hazır biz külüp atırmız, men külütün hakkında aytıp atkan joqman. O'sha yerda ne bir jigitler var, bamdat ne ekan bilmeydi. Aynen, kun chiqqan ekan o'qisa da bo'ladi qo'y. Kim aytdi sana buni? Kim aytdi bo'ladi? Bir namazda adiye bir namazda adiye terk etken adam bir kafir bo'lib qoladi. Bir namazda adiye terk etken adam kafir bo'lib qoladi. Bilasizmi sen? Musulmon bilan kafirning orasi namoz deyilgan. Albatta shasham endi bo'ladi umrda. Bir ret uxtab qoluv bo'ladi bu narsa. Biroq Xudoning qutligini uxtab qolib bo'lmaydi. Qarang. Bamdatga turish uchun budillik qo'yib, mana saat, joni yo'q saat. Ikkinchi qatimga da aytib, men azonda turaman. Sen o'lib yotgandan keyin qaytib turadi. Turmaydi. Ana endi sen baribir erkeksin. Erkek uyning qazig'i, erkek uyning bastig'i bo'l. Kullukum ra'in. Sizin her biriniz başsız. Uyunuzga. Qarang, uyda siz namazingizda, tahajjud namazingizda, bamdat namazingizda qoldirmay meshitda o'qing, sizning ayolingiz albatta o'qiydi. Qarasa bir tayinsizda 3 kun taqvo bo'ladi, 4-kuni o'qmaydi. Bu qatın degan bir sonday bo'ladi, sana birden ko'rdi, o psixologda bo'l. Seni kim ekaningni ajratib beraveradi. Sen tayinsiz bo'lgandan keyin o tayinsiz bo'ladi. O dinni ustamaydi. Balkim dinni ustav uchun yer adam o'ta taqvoda bo'lishi kerak. O'ta taqvoda bo'lishi kerak. Ayniqsa mana o'sha bamdat namoz ag'ayinda. Bamdat namozini o'ta qattiq qaraylik. Har qaysimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in uyuna Abdullah ibn Umar geldi. 10 jasar bala. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğan cizdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hafsa anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eyeli. Uyuna barda apketaydi. Men tushunda Rasulullah'ni ko'rdim dedi. 10 jasar bala. O juda yaxshi qaz dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, "Shuni aytamiz" dedi. Juda yaxshi bo'lar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bizning uyga kim keldi? Qarasangchi" dedi. "Ay kim?" deganida, "Omarning bolasi Abdullah keldi qo'y" dedi. "Mening anam, mening bavrim keldi qo'y. Sizning qayningiz keldi. Bilasizmi bu ne ko'ribdi" dedi. "Ne ko'ribdi" dedi. Bu dedi sizni tushunib ko'ribdi degan edi. Abdullahning boshini ustab, Abdullah yaxshi bola qo'y. Biroq tahajjud namoz o'qisa, odan da yaxshi bo'lar edi dedi. 10 jasar bola. Qarang, 10 jasar bolaning boshida Abdullah yaxshi bola qo'y. Biroq bu tahajjud namoz o'qisa, odan da yaxshi bo'lar edi deb qo'ydi-da. Mana ko'rkam minazlik, mana va'z, mana da'vat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vaazından ötürü vaaz bulunur mümkün mü? Allah subhanahu ve taala siz bilan bizga hech qachon o'zimiz ko'tara olmaydigan yukni bizga yuklamaydi. Balkim
özümüz көтере алатын жүкті ғана жүктейді. اتقل محارم تكن أعبد الناس. Haram нәрседен сақтаныңыз. Haram нәрседен сақтаныңыз. Сонда адамдардың ішіндегі ең қылушырағы боласыз. Біреулер звондап жатады. Тақсыр дейді, анау тауықты жейін бе, жемейін бе? Ол тауықты мен саған сойып беріп жатқан жоқпын ғой. Демек, адамның көңілді күмәні бар нәрсе сақтану керек. Жүде бір аш қалатын заманда өмір сүріп жатқан жоқпыз біз бірінші. Мысалы, беттеріне халал колбаса деп қойған ба, оны бүтін жей беруге рұқсат. Неге? Егер сол харам болмаса, ертең соны істеп шығаратқандар жауап береді. Ал егер жүрегіңіз тартпайды ма, жемеңіз. Бірақ оны харам деген нәрсе емес ол. Яғни бұл сақтану. Харам нәрсе баян қылынған, халал нәрсе баян қылынған. Осының арасында күмәнді нәрселер бар, бұдан сақтаныңыз дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Харам нәрселерден өте қатты сақ болайық. Айнасында кейбір жігіттер, анау без алкогольный пиво деген бар. Соны ішіп жүргендер бар аз. Соны ішмесең өліп қаласың ба? Именно соны ішуің керек па? Қарам, оның бутылкасының өзі бір жеркеніште де бутылкасы бар ғой. Оны ішмесең өліп қаласың ба? Мейлі патуа бар шығар. Меккеде бар шығар. Меккедегі пиво менен бұл жердегі пиво екеуі бірде кім айтады? Харам нәрседен, бұл жерде харам деген нәрседе күмәнді нәрселерден сақтаныңыз. Әлбетте енді мүмкіншілік болмай қалған уақытта харам нәрсені жеуге рұқсат беріледі. Өлейін деп атқан уақытта, астағфирулла, ол заманды Алла басымызға келтірмесін. Былтыр Сириядағы соғыста ораза уақытында Сирияның мұсылмандары Şeyh Ramazan Boti'ye koyulan şeyh Saudi'nin müfteyine ölüp kalgan ihtiyarda terisini sılap biz avukatlanıp jesek boladı mı degen. Ölüp kalgan it var, kalamış var, mışık var. Şimdi onlarda yok. Onlar tusamış var, kırktasladı beni. Sonra onlar mecbur aytты, ölüp kalgan itte, nemese mışıkta, nemese kalamıştı dedi. Biz pişirip jesek boladı mı dedi. Müfti cevap verilmey, жылап өкіріп қалып қалды. Қараңдар, бұл осы заманда болып жатқан нәрсе ол. Allah бізді одан ұзақ қылсын. Бәлкім харам болды ма? Яғни күмәнді нәрсе ме? Сақ боламыз. Қасапханаларда ет сатылады бізде. Кейбіреулер бұлардың малы харам дейді. Bir нәрсені, халал нәрсені харам дегендің үшін, егер соны дәлелдей алмасаң, астағфирулла, діннен шығып қаласың. Яғни біздің қазақтың барлығы мұсылман. Біз сөйтіп етіқат қаламыз. Біздің ақидамызда бұл қазақтың барлығы мұсылман. Өзбегі болсын, тәжігі болсын, мұсылман. Ол соғында бисмиллаху акбар деп сөйледі. Олар ішіп сояды. Onlar ütüp soyады. Sen onu işip soyadı mı, başka kılıp soyadı mı? Sen alma. Bırak onu haram deme. Tabi Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de senlerge ahli kitaplarının malı halal degen. Yani Hristiyanlar menen Yevreylerden malı halal degen. Bulduğun soların malın alıp toyup jep jür degen nerse emas bu. Elbette endi kasapxonaga bargan vaqtida yüzünde nur var, namazhan adamlarning barib yeten alu, bu bizning taqvoligimizning belgisi bo'lib hisoblanadi. Endi ana bir boshqa bir adam namoz o'qimaydigan odamning yeten aladigan bo'lsak, biz haram et algan bo'lmaymiz. Ol yetni alib istetishimizga bo'ladi. Onu istetsek bo'ladi onu. So'shan bu haram narseden saq bo'ling'iz. Adamlarning ishinde eng
ibadatçılığı bolasın. Bizde Abayda yetişemez eşan degen eşan bolgan. Kocaksi bolgan bu kişi. Sol bir urlar kelip kırdağı bütün maldı urlap alıp keledi de bazarga kelip satışıp beredi go. Arzanga satışıp beredi. Bunu estigen yetişemez eşan vaqt dedi. Adamlar men Xudoy tomonga chaqiradi. Anaga chaqiradi, minaga chaqiradi. Men bugun emas yetishmayman deydi-da, ichiga qo'yadi. Qarang. Bu taqvo, bu o'zini paydo bo'lgan narsa. Şodan o kişinin atı yetişemesi şan degen atakta iyi bo'lgan, o'ta taqvolarda bo'lgan, o'ta bir bilimdar adam bo'lgan. Warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Allah subhanahu wa taala bölüp bergen narsega razı bo'lgan adamlarning ishini eng boyi bo'lasin. Allah subhanahu wa taala har qaysimizning rizqimizni bölüp berib qo'ygan. Soğan razı bo'laylik. Кейбір жігіттер звондайды, ойбай дейді, мені мына жерде намаз оқытпайды. Онда жұмыс істемей-ақ қой. Сенің ризқың қырқылып кетпейді бұны. Тақсы бізді видео камера қойып қояды, сол тұрамыз. Намаз оқы. Ол жұмыс не керек болса? Сені ибадаттан тосатын. Раббыңа құлшылық қылудан тосатын. Ол жұмыс керегі жоқ ол. Köşede araba sürdüresin de Allah senin rizkini verip verdi. Allah hiç kimde aşk koymaydı. Dünyadaki en mıhtı milyarder adam özünün akşasını sanayının deyip bir üyüne keledi de çağı seyipti aşıp seyiptin içinde oturup akşamı sanaya oturup seyip cavur kaladı. Onun için maşallah. Qarang, sonda ne deb yazib ketgan ekan? Ishini. Bu mening nadanligim, dunyoga qul bo'lganligim, biroq bu dunyo meni ishdan shag'allanmayotganini bilmadim dedi. Soncha dunyosi bo'lib turib, son dunyo ishini bo'lib qolgan odamlar. Qarang. Bu degani жұмыс істемесін деген емес. Сол жұмыс істейтін жерлерде, яғни намазға рұқсат беретін жерлерде істеген абзал болады. Allah subhanahu wa ta'ala әрбір пендеге өзі бір ризық беріп қойған. Аспандағы құстың ризқын қарап, тұқым қояды, тұқымды ашады, оның ішінен балапандар ұшынып шығады. Жыланшы Құстың ғой екі қанаты бар, екі аяғы бар. Бишара жыланның аяғы жоқ, қолы жоқ қой. Бірақ аштықтан қырылмайды да. Ең үлкен байлықтың үстінде жылан жатады бірақ. Биологтарда жылан қай жерде көп ордасы болады болса, сол жердің алтын іздейді. Себебі жылан алтынның үстінде жатады екен. Қараңыз. Аяқсыз, қолсыз мақлуқты да Аллах субхана тағала аштан өлтірген жоқ. Бұл дүние бәрімізге сынақ. Біреу бай, біреу кедей, біреу талапшан, біреу жалқау. Бірақ ризық бұл Аллахтікі. Вахсин иля жарига такун муъминан. Көршіңізге жақсылық қылыңыз, момын боласыз. Мына көршілерімізбенен жақсы мәміледе болайық. Кеше бір адам өліп қалды бізде. Шеше оны көршісі шыққанда, жағын бірдіңе сұрайым десе, айқайлайды, шықпайды, айқайлайды. Бұл да есігін теуіп, ашып көріп, кім бар? Шеше өліп қалған. Көрші өліп қалғанда, шеше оны өліп қалғанда 2 күн болған ғой, ешкім білмеді. Көршінің ақсына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Маған Жабраил Амин келіп көршінің ақшынан қорып, көршінің ақырынан қорып дей бергеннен, бұл көршім маған мұрагер болып қалар ма екен деп ойладым дейді. Қарай. Момын мұсылман адам көршілермен жақсы мәміледе болу керек. Көршілердің ақысын қиянат қылмау керек. Көршінің баласы болсын, қызы болсын, зina ең үлкен күнә кабира. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең үлкен күнә дейді.
ko'rshisining ayoliga zinaxo'rlik qilgan dedi. Qarang, o'zi zina ulkan günah. Biroq ko'rshining qizi men nemesi ayoliga zinaxo'rlik qilgan, bu eng yomon günah deb o'tir. Balkim ko'rshining chaqidayini bilib qarab turish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir yevriy ko'rshisi bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ki mesjidga ketib borsa, o kishining boshida kun chashib beradi. Jo'lduq ish beradi. Oyog'ini tikin shashib tastaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'p azor chekadi. Bir kuni, ya'ni tastaydigan yerda adam yengib o'tib qoladi-ku. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yengib o'tib borsa, hech kim to'kmaydi. Nega to'kmadingin deb Çağını qarasa, hech kim yo'q. Mana yerda kim bor? Siz jang yevrayil ırsıllab жатқан bo'ladi. Sadan ayollarni ayta, ana ko'rshiga kishinglar, cho'ndiringlar, жақсылап tamog'ini beringlar dedi. Men namozdan keyin kelaman. Namozdan keyin kelib, ne qildinglar desa, barin qatirib qo'ydik, ishkizdik, chegizdik, joyini to'g'rilab qo'ydik deganda, chang yevray ayol qarab turib, "Ey Muhammad, qanday ulug' minajdesin" dedi. Men senin diningda qabuldadim deyishmadi. Sebebi bunday narsani hech kim istay olmaydi. Masalan, ko'rishimiz agar bizga suytsin, anasini bir-iki taqir bosta kelamizda sindiramiz sırada onu. Sebebi biz umlaymizda biz. Nemesin bir militsiyadan bo'lsin, bo'lmasa boshqa paraga tanishimiz bo'lsa, qamatib turmada chirib beramiz. Onu uyinda qo'ya salamizda biz. Yo'q, mo'min musulmondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning minaj xulqini qarangda. O'zine düşmanlık qilgan adamga mehribonchilik qilib, uncha mushadam qo'ldan kelmaydi. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li-nafsika takun musliman. O'zini yaxshi ko'rgan narsangda musulmon bag'rini yaxshi ko'r, sonda musulmon bo'lasan. Mana ag'ayinlar Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler adamlar üçün çıkarılgan ümmetin en yaxşı çıkarıldınız. Nemenen yaxşılıkka buyurumun, cemaatlikten qaytarımın, Allah'a iman keltirümünü. Bizning her qaysimiz yaxşılıkka buyurumuz kerak. Bu yalnız gana bir imamning jumusi emas. Balkim barimizning, agar o'sirlik o'tirgan barimiz yaxşılıkka chaqiradigan bo'lsak, Jamanlık kıratladan kalmaydı. Siz bizim barlığımız jamanlıktan qaytaradımızsak var mı? Jamanlık kıratladan kalmaydı. Qarаңыз. Sol köşede жүрген жүзікші болсын, köşede жүрген çağı bandit sımak bolsun, kim bolundan qat'iy nazar. Eğer onu жақсылыққа шақырамызsa, onun жүрегі açılır. Onun aksine dualar kılaydı. Allah'tan soraydı. Bir günü Hasan-ı Basri'nin alnında bir kişi keledi de, men dedi bir adamdan toyup kettim dedi. Son adamda dedi, men dedi talay yere duanız kıldım, ayttım, hiç aytkanını istemeydi dedi. Sen dedi namazlarında dua kıldın mı onu aksine dedi. Ben nesine dua kılım onu dedi. Sen özünün tilingmen kirgizip koymakçı mıydın? Çok dedi. Sen endi so'gan жақсылық qilding, axirida sen жақсылық qil. So tunderdagi namozlarni sonra duoga qo'shib, ko'p duo qilgin dedi. Inshaalloh bo'lib qolar dedi. Жаңа kishi bir kuni Hasan Basrining oldiga chilab kelib, "Ey Hasan, meni kechiring. Haqiqatan o kishiga tahajjud namozlarida ko'p duo qilib edim. Kecha qarasam, bomdodda oldiga kelib turib, men jig'ilsam jig'ilib, tursam turib, bo'lgandan keyin ma'g'andan namoz o'rgatingchi deb chaqirib turdi dedi. Yüreklerinin iyisi Allah emas ben. Qarang, siz benimiz aşin o'rindaushingiz. Siz benimiz qo'limizdan keladigan narsa yaxshilikqa chaqirib, jamoatdan qaytarib, boshqa hech narsa kelmaydi. Ming miqta vaqti bo'ladi bo'lsa-da, ming ulkan tarbiyachi bo'lsa-da, biz chandizg'ana qo'limizdan kelgan yetkizib, ular istaydimi, istamaymi o'zi biladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining eng suyukli ağası Abu Talib'de turuşluğa kirgizilmedi. La ilahe illallah deb aytqizilmadi. Bir gana kalimani aytqizilmadi. Axir Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? Ey Muhammed, sen yaxshi ko'rgan adamlaringni to'g'ri yo'lga boslayolmaysan dedi. Biz dedi.
жақсы көрген бендемізден тура жолға бастаймыз деді. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Көп күлуден сақтаныңыз. Әлбетте, көп күлу жүректі өлтіреді. Енді қараңыздар, біздің заңымыз бөлек. Көп күліп жүру керек. Көп өмір ұзақ болады, ұзақ болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөйледі ме? Бұлар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп күлуден сақтаныңыз. Көп күлу жүректі өлтіреді дейді. Әлбетте күлу керек. Бірақ ол орнында. Әрбір нәрсені өз орнында істейтін болсақ, иншаллах, сізбенен біз жақсы амалдарды істеген боламыз. Көп көрген адамның жүрегі өліп болады дегені, жүрегінде Аллахтан қорқып кетіп қалады. Мен осы мына өнер қырандарындағы жігіттерді көріп жатырмын. Мына өнердегі жігіттерді көріп жатырмын. Араласамыз. Кейбіреулерінде бүтіндей иманның нұры жоқ қой. Иманның нұры жоқ. Біреуді күлдіргенде, біреумен қосылып күлгенде, көп күлу де бұл жүректі өлтіреді. Ақырғы хадисімізді айтып кетейік. Еттақуллах, Аллахтан қорқыңыз. Васаллу хамсакум. 5 уақыт намазға өте қатты болыңыз. Ағайындар, сізбенен біздің жұмысымыз 5 уақыт намазды өз уақытында мешітте оқу. Осыны істеп алайық, қалған бәріміз жақсы болады. Осы 5 уақыт намазға қатты тұрайық. Осы 5 уақыт намазымызды қатырсақ, біз иншалла жәннатқа барамыз. Васуму шахракум, яғни Рамазан айындағы оразаларыңызды бүтін қылыңыз. Уадду заката амваликум, малдарыңыздың зекетini беріңіздер. Toyyibeten biha anfusukumda, sol menen, yani malınızdan, yani zeketin beri menen siz sol malda özünüzge adar kılıp olasınız. Ve atiyu za amrikum tadhulu cennete rabbikum, cennete öz başlarınızga boysununuz, Rabbinizin cennetine kirestin. İnşallah mene osunçalık meşitlerimizin açılığı, vaazlarımızın yükseliği, osu elbasımızdan елге болған әділ саясатының арқасында Аллах субхана тағала елбасымызға хидayet берсін. Елімізді иманмен, исламмен басқарып тұрады. Аллах насип етсін. Раббана тақаббал минна иннака антас самиъ алим ва туб алейна я маулана иннака антат таввабур рахим. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allah'ım barşamızın ahırımızda hayırlı, dinimizde sağolun. Beli celadan türlü afet, musibet, kaygı, hasretten özüm saktanın. Allah'ım senin rahmetine ümit kılıp, osunda gününün soğuklarında kelip oturgan bu cemaatin kadamlarına жақсылықтары engizgin. Ömür yaştan uzak dinlerin sağolun. Üylerine, ahla, ayetlerine, bala şağalarına hidayet bergin. Ayetlerinin, kızlarının oramalda, 5 vakit namazda, orası da bolun Allah'ımızın nasip etken ya Rabbana Kerim. Allah'ım halkımızda basına düşken arakorluk, naşakorluk, zinakorluk, cözekşilik belirleyen bizden halkımızdan özün kötergin ya Rabbana Kerim. Allah'ım bütün dünyadaki mumu Müslümanlarını bir can kılgın ya Rabbana Kerim. Allah'ım bütün dünya mumu Müslümanların basına tutulurgan soğuş belirleyen ya Rabbana Kerim. Açlık belirleyen özün kötergin ya Rabbana Kerim. Allah'ım asmanımızda aşk kılgın, zamanımızda tanış kılgın ya Rabbana Kerim. Elimizde basarıp durgan elbasımıza hidayet ver. Elimizde iman ve İslam ve baskarını nasip et. Allah'ım olsa meşte hizmet kılıp atkanla el-canınımızga hidayet ver. Ömür jasın uzak dinin sağlığını ya Rabbana Kerim. Perzentlerinden kariyo kuralar, zeberdas ulamalar, özünde de takvalı canlarının şuğun Allah'ımızın nasip etken. Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rahmetike ya Rahman.